Mwebale munaba kutuhondera Hakitara TV. Tugarukire mu farm manager Dr. Sarongo. Twagamba nti akasumi kabaire karaira muntu wange. Mali. Baito kampuamu. Tinsaku wa mwamoti. Tinsaku wa. Tukachuomuka gwensi yonna nerora TV. Kando lira kalyanga tinsaku rugamu. Akasumi kabaire karaira. Mazima kabaire karabiro mali. Nojja hoimato kuntera na akasimu muntu wange bojukiki. Akasimu kawo kikuzoka nayo ikarabize muno hateraho bayingi. Kwa bairo makuba ni ndole simu ya niwo kutera. Nabandi bona nsa kuba chuwao ni nkwata yu. Go beto harowe kuba simu kuba bize muno. Kana nyobu njaho imoko njandi bize muno. Kwatanga ine bintu vingi. Muno nyina kuhika nkadigidamwa abambe janke digizamu tukanywa akantu kandi kanu niko nyitera kwetaga muno ntoto izitu wange. Azo kanyira kunywa mu nisanganya abanywane bange namuni bampamu abana iro Dr. Sarongo mumuhe nanka mumuhobu ambassador boju manager kunywa akanairo kanu. Era ntoto batu izitu wange. Abo kuba nabuli nkarole byokulya kanairo nukonywe kaba karungiti kambi amira kali batakurungi muno tuburanga ine baite bintu byo biri bita bili kimu kikule bata stade mutinde era ningira okurora nti nambale waizire hano akaira karabiro okurora nti embera ngeri echuki yongeiro ekikali nyongeiro okugazi yawo nabambeja nayongeraho abambeja ukantero kungiraho hati sazi no limbainga nenkaga na babiri hati nkaga na babiri ego muntu wange buli bakaba 5 na 9 hati bali nkaga na babiri bo bali batabambeja tibaina kizibu kyone era okubarura bakunyirira busamu tali baine gona ko bajanja bakurungi nokulya ni bali kurungi nokwesisiza ni besisiriza ko bale kubarolerera ego muntu wange kyonka hati ibanja nchaini na mabanja gange Sarongo ego muntu wange kandi era busata banjiwa wandiyaho nobugenyi mbaini ndora hali ebisani bobota banjiwe tokora ati kiba kirungi obe no banjibwa obugenyi wabundiyaho obugenyi eye kaba surprise beto obugenyi wenyi kujja kweta ina kunyete nsiyo ni nakubirura basera niko kiti abantu ni bantera amasimu ni bagatutwale mu Asarongo ego muntu wange nabandi ngaba kaiji era bakaija amaze magali ntakutera akasimu nagana nyo wewe gali maze makwaro haba iziro ni bagamba wewe kintu niko eribuino yenyino mayati kandi alimu abandi abakoraga ebintu biri bya kudupa budupa bitali bya buino betu kandi are kintu kiko batinka ibutuko ikya ni bagamba mazima gonyini nti omusajja gutumuruzira mazima muri hamu ni mukoikya nabuza kyako buza ni kigarukuwa mukono nabana bindi byakururaho kali mazima kandi hati nyoka mpombazi guli rubarara ego Mutu wagi bweza mundu okampombazi ego muntu wagi rubarara gwakora guli nugo gwenyini ati nuogo nkatokosa butogosa bweza ati ko mubazi kubagurungi rukuru muno chumba no hisa emere ne bakiriya muno ati sazi no bakuntenda muno bweza arono wende tainogo wakamira nakugwenda bweza paka jya gufuna kandi ayekire yebugaye wehikire mu Asarongo ego kitufu ati buli ntasange abana bakaba bali mu ruhumura bakaba la isomero biro bintu basangira abana olimbainga hati abana ati nyine 1018 bakaba 10 nyongeiro kandi tinkubyamo tokubya muri mu era nabwire buno bokwana ura bambeja alimu abandi abenkubanje tibakansa suyi esito wazange tizikanange zikaturukiza obikengere bulo kangambira abakazi wakaswera 10 na benga abakazi ati bwire unakaswera 220 wakaswera ezo basi za linking kazinga mpaka abatembesa mu basi nibo bakubani bababara abamanyo muhendo abamanye kutika abantu mu basi abakumanya umuhendo nibachwachwana mwana bagaita abakazi binana bayinga bwire bunakaswera 220 abasayi abana bali 1018 kurura mu abemiezi nabwezi batakagize na mwaka nabo bange guno mwaka wakazara yonka bayinga guno mwaka gonga guno mwaka bakuteka bali bana kandole cheya famo linka cheya ni wabahandi cheya ngunu cheya mwaka guno tutungira bana nkabenga abana 12 umwaka guno kyonka no mwaka gutaka wirawe tukunira hao bingi
gutaligura wero tulinka mbainga era mwezi ogukutandika ogwo era pake store ezira kingurwa kuba banje into byange kingurwa kaitano mukaga kaitano salo gobuli bowe wale gukora ego muntu wale kusima ati tuli kuruga kunu kwa mukaga tuli just mu 12 ego chonkale magukwera tujja kubanka mu 2 na kitufu aro store ezina kukingurwa kitufu nayo zindi arazo kwerolera zisibire kufuru bene ntisa yona farm manager akaini paka akasibira mu ebintu byaje ati Sarongo buli ntakaguze oburungi busangire mu kusiba farm wenu ego burungiki ati oburungi obukubandiza kimu kirikitini se kikubandiza kimu kuruga mwarukira byona habo kuba ni na semererwa nawe habo icyumweru yampaire eriyo kuhigisa kuba nindikozesa kurungi asentikiriya hati kino kampabuze cheya cheyo kangamba Sarongo nukike kimusinga kumwenda singa kumwendaho muno aturabirira kurungi kuba aturorera titwegomba titujura ate kintu twonga kumusimaho muno atwa service kurungi kintu cy'umugendeza Sarongo kangamba gutaguka bamusumari gwa inchi zinga kanto bimanyire asentikiriya bo musumali nibagusima niko gwa hagati ogugumye enju niko amakani gabera kubenju burota guteiro impagi yagata giteiro muyaga bugukwijja nenanga nabukaraka yakatoito kati nusanga kandi habo kagiyuza baitu oine nkaito zawo zino zinyendeze muno buli zino bazita bata nkaito zino bazeta mikarabanda oba wakamera kuzikwata mpaka kuzifuna mikarabanda zino nizojwara obwiro obusinga nze nyumirizamu muno habo mulimo gwangu enkora guno gwo busaho era bwenzi jwara mpura ndi kurungi ntaine mutaleba ine gona hati zino ozigendera muna hero konka bukiba kisobokere obwiro obusinga kubamba ningenda ha mikoro bwenza kuzisa atobo ene nkaite mazire nkabusumiki nkaite ya mazima gali habo kuba nyewe jaja nambaye na musangiro nkamuzika ine miaka 10 nena agine nkasanga kana nangama nti kabaja jaja waye na jaja waye maseno okagigwetura bugweterwa hati busaye mpyaka yiwaye koleireyo kwa era ni yenyini yonjwara nakuniyo ni yenu ni yenu mayati ye miti ibaba ijaga kara inemo mulingo gwayongeri yali atikana atika kubanye urugezigezi ndikani nkunanka gundi ati sinsa agenda bakayungene bakagijwalira nizamu batiye kaba mweyo are ebintu buli betutabalizeho kandi abantu babimpabuzaga nibanga bati Dr. Sarongo gubiki byakutusha kujanja baho kujanja babiki kibandiza kimu ekyamani ge kisaije ekyo busa kubyama ebindi nayo kubyerora yego ekikwataga ino ufuna obugayiga ebi nayo kubyerora ekikwataga ine naitungo ebi nayo kubyerora nokuzara nebindi bingi boba kusanga enamba yawo nkabangi kwasire mu mutwe bati yongero gitusomere obo mumbe John Nwagi kye yafamu gisometole enamba 0 musanju mukaga ana na musanju kaga na musanju sanju na mwenda 5 enderi ha WhatsApp 0 musanju musanju chenda ana na 3 284 nizezo ezo zibaho zikara obwire bwona atobo ezo simoze kwatira obaroho muntu akukwatira na masimo ago simwezo obwire obusinga haro bwenze kwatira kandi aro yambe jaba nyamba okuzimba kuruga tutwawukana bihiyaka kyebindi ebiro ebiyaka ati oyongeire abambeja bali nkaga na babiri hati abambeja nyongeireho baba mu nkaga na babiri n'abana nkongeraho
enambali warugira na yongera ne store nyine ebindi ebyentekere mu store bikengere program store zo zirazi zikubanjibwa zijja kusumurura ego buli ariki kyaguze kindi kinyakugwiza hata abana bano kubaherera yo inentekaniza yokora yonka isomereri yawe kale ekyo nakyo kine program betu kandika kuba habayo akusobora kuba nayamba nka side ya government obusaki kinabwo nkuba nimbusima abo kuba abana 10-18 eri isomero lidamba lyona kirungi muno kuba government naye nyambaho kikuba kirungi kikunsemeza eri isomero arona amasomero gatakwitaba abana bona kikusoboka abambejja bano baitu bo bafunuta abambejja bano bo ndi bata ndi batana abambejja bange bana basatu ndeke kitabu nyaziro omuka kutereza kandi bwe nkaturuke paka nja kwijja na uruhikao ni murora abambejja nibo bala kwanyontera kuevuga motoka abambejja bakusinga nibo bakusimira nibo barora ni bantu ono asaine mufuamu niba siba motoka ni bamwemerera ni bamweta ni bamukaguza toine musaija ngo tinyina kyobomezi kirikita ngo akiristedere mulingo nguri ntinkweke byoma ndi batanabyo nitukebera nturaki tufu kandi tufuna bukakafungu kutaine musaija ngwe omukeberera hawo masini ndi batanazo zikebere aho izindi nkazirura buli twabaire kuli munundo gwa na atera zikyaro eranza awura leta gundi na akazire obutulizi bubaho leta gundi na ankanizi obuntu obuli haiguru alinkana nkabulete tulekogena obukaiso ibetabu ino kikumanyisa abambejja banu bakusimira ganti ato muleta abe mufamu naye kasita tukasange ngutaine musajja kwati nyenda kutalibaniza abasajja bagenzi bange na nyonge ntenda bantalibanize baitu bote bakutalibanize bantalibaniza gabulikara beta tinka begero mubazimba nago yatiti basa kutalibaniza basa kusara kandi bo abata ibanaibati bakomplaininga obuzibu twenda buzibona na nibaba okana bana ibabu sawa kizibu kiona kena era tukwatagana kurunge ego hati nkwenda budget tukarohane bisumuruzo binu byatugambire binu ego watugamba bine ebindi bisumurwa nkananka ebisumuruzo bino bya majugange yanti amajira nyina mayingi ngero kwa korole mpigi buli nyina ebisumuruzo kana bumukaza ine cyo kana bayine byabo abo bahaho kopi mbahereza he kwa nanyo nimba ne byabo nyina ebiye motoka go kubona hali natinka kinu kya motoka kinu kya pikipiki na kinu kya pikipiki ni sigere bya maju kinu kya motoka kinu kya pikipiki bintu bya maju bindi bisigaire okupirora kurungi okangamba iwe tonaga binanka motoka zawo zisigaraho motoka nasinago gundi nabwe kuba ekuzire rundi kisikura rundi kitinkinaga era nka nkombe kawo hali nambali mbiteke bintu ebi hati epikipiki wakagura nkazinga bokuba obaziri pikipiki zona hamu ziri 10 ziri mu 17 zero sazi nora nazo ezabyamira nakagura 17 bera tinyino 16 yabo kubendi kandi inabandize nkagitunda ninjagura motoka yaro motoka inabe ninjagura kubandiza kimu na gitu ninyongereza sente nikongule motoka betikana motoka nayo yafunamo obuzibu era haniye nutiye kise yabandize kwa hero yabandize kabaze iraziri kimaka hata roho na zino zitwaro zero hijwere anizitawana ezo nazo ziro nyinaone ezindi ere zikora muhando uko zine ziwishi bike nazo ziriyo tiba kutalibaniza bananka ba driver abo biki ate baina kizibu kione era bansasura kurungi ombazaire baba nabambejja hono giyayo hona ngiyayo kana tosa kwikana omwana wabandi otagenzereyo batamanyina ambala oli ataka kuba afune kizibu garuko uko ogenda no basasura ngenda mbasasura baitu kandi nsasura kusikikira muhara wabwe mbera ngeri yali alinda niwo bachwera tiba kuchwera nyoni ne kubasasura zenkwetaga kusikira muhara wabwe ngeso zena nenkora yakora obanza kumusoma kanura muhara wawe era mpikayo mpimba buhimba bahasa nebinge nabyo
oba nkogenzere kusiima aha mulingo nkogo titaro hali baba kuchwera mukaga yaganti nyo muhara wa chukwendo twezi na kino ati omukaga na baguchwa era mugamba muzeyi rundi muguru sibanzo lindo nsoke nyetegereze ndoli omukaga gogambire njaguleta baitu kandi nyina kusoka nketegereza nti okazara mwana ko oba kiki tiharo botunga oba maybe bazaireho ba abazaireho mbafuna n'abatazaireho baitu okushikira iyo experience yayo yorozero musajja akusemereye kuswera omukazi akusanala hati kalebe byabakazi byote bili byangu ngengo kwa bakazi bona bakazi ile kibao kanize ba injini nkamotoka ngeri ohura injini ye motoka niyeza ukaniza baitu zona zibaki bona zona zili motoka okusobora kumufuna ali muisi atakaza rahoga baitu kiunka kandi akakutalibaniza mune kihingura ine kandi okusobora kufuna oli azairoho ukasanga ataine mutaliba ine karana kurungi atibo bali nkamotoka za motoka zona zikwete wa motoka baitu zina mwenja uru hati iwe abakazi bano bono ikara nabo hamwe abakazi nkaga na babiri tibakune nangana tibakutomerangana tibakoraki yiwa amagezi buli jeri bunika kaguze ki ukasara amagezi ki ekyo kyangu muno hali nyokana ni sachi kukora baitu paka kufuna akanamba kesimu ako ebisigere ntunyumya koikeza simu omulingo nko kyonga ibyo mubazi gro era gwina kubaho atikana tembuzi bogireta omanyira tibo abambeja baitu nyumbe tabambeja bali nkebisoro byakanke embuzi nente nebintu ebindi atibo kubota gitekera hamuguha era ikaraha genda yo jigule mutawuni rundi nkaho giteka ogiho bugabe yerisekere kyati bunyasi bwirali obwahanu rasanga eri nkata togisange nabeke nikyetagisibwa haro he nati eba osibe he nati atawo nyakukenga nkaga na babiri bono bamarayo dihi kuba servicinga nga basawa tinga babiru ko isa sawa otano gabe sawa otano gati kilo kinu atoro na kurumu kakuba nkwato musumalo go nsobora konkomerera majunka 18 kisigirangeri imbaro bumba busy kiro kimu 10 no barabam cyonko mbaziguri gutagwa amana kandi niko gwera nyine kweko kinga mbazigwa mpaire buli salo gutagwa amana ego 10 no barabam kandi kainga abojo ati nakani bwe kuba stede batuni eri stede nakani mundu eri kiria atikande mu dakika 10 masase genga gakuturuko kugabara kikusigikira ntigali stede tonyeziwe basi busa kandi nkuru abona busa complain bara complain ngamuri service zeba niyo kando koona bakunyirira ati bo abambeje ndi abakazi ito tuba mafuta gabo cyonka sarongwe bale kukurorera abakazi ego muntu wa sarongo nti mutero mu bugara kubarorerera asentikiria asentikiria nkuru okusinga nabakasajja bayina abakazi omuomo nabera tibandolera waro banaga ihana asentikiria ero kurora asentikiria tukale mukaituru batero kurora nkutuya butuya hati kampabuze ebyo okuliye ebyo byo obiriyote byabakazi bano bona ero bukodyo bwenkozesa ngeri nkugambire style yendi batamu esawe ezo nokutereza nibwo nkozese merera nyina kuba ni India oba bijiko bisatu mukago babinganyina kuba ni ngiri yawo abo kuba nya bange nkabahiteeka buli omwaka mazira kuhisa leta batana tekemeza ngeri okazi bweneze kasembera ini hali ezona baleta ni bateeka okabaho sano ganto no aleta saa zitiona anta bae sawa boni bo baze haire sawa bakamazire kuchumba bakyamsano bakyadiba leta buli akamazire kuhisa ina kuba na leta aina kole kyamulesera kaja kuchumba ati kuli gamba kandi kicha ina kuba kamaze kuchumba na teka ameza efamu mazina kasumiki famu enu ngitandikire abo kuba omukazi wo kubanza nkamuswera nyine myaka 16 okoswera 16 nkaswera nyine myaka 16 obo waswera nyine myaka inga na wakaba ine 16 niwe nanka niwo utolo utanankire ataha nanka nabacyara atali ni wogo
Ole akabaho ndi akaletamu emize ye ntakusobora ekwenda kundetera omutalibane kutalibana n'abantu bange bya namugamba agende basoke bamuhane ate bamuhane byalema namugamba ikalire kimu naleta bandi baitu bintu kye bikutabura muno abakazi no gamba ati kati ko babinge koletonde hati ojja kusanga nti omukazi halimu abaine mitwe gyabo batakuhura kyokumugamba ate go omukazi takwijja kuyikalikika hati kano osanga nti otaine engero ra mujanjaba mwate bitira kujanjaba osanga nti oli kintu kizire bwijja rundi bakimurogere buroga rundi kiki hata no sako muterekereza kana ro kusanga nti kintu kiri mu musahi kamuzalirwa ati ekyo tinkusobora kusiba ningada nebyo manya sorozo mbazo kuya onkabinu manyaka korana mukaise manya mukora bino manyaka girate manyaka guruka binu ebyo ebyo nke manyaro ebyo nke betu kandi ebyo musa manya bika umugamba bugamba garuko wanyu nindetondi mumbe jakyo muhiyaka ali hanaro windo zire gyo muhiyaka ajatura mukiyeho era rwano mumbe gyo muhiyaka ko muhiyaka mumbe gyo muhiyaka ajatura mukiyeho sembera hanu akazindaro kambanzenka ngasembeze hali ono uruta sembera hanu bakurura kamera kurungi mumbe jorota kandi ugo mumbe jo wankaga na babiri ono nuwo wenkaga na babiri akwaka nuwo muhiyaka iba kweta bati Chomugabe Goreti charonga kakuyanga nka bazo neito aina muna kensoni kana tini kwa izire chali mugolito baka kuyanga kasozi we charongo akakusanga nka era kasozi banzo ngambire famu ogisangiro tamu asarongo hano service zilizita mwasalongo zirikiria agambire zirikiria salongo omulimo nigo ono nuwaki asembere owenkaga na babiri niwo hati ali ngombo ina kwa akafalu oluga akiyaka oiro wati nenanka hai kubanje store kandi nikwe ende ati ni kandi bukazire mwafa manager iri ibanje ni kwa store ina kubanja ngamba hali ndagarukira hano pakoje usange store wesibire esibirwe hati sarongo ego muntu turubateu ego muntu wa baita abanairu sarongo no muhebwa brand ambassador nyokambo musabire nuwaki asingire kubasagika era gali mazima hanu batulesego obukaiso ego buli mukazi weno banza kumukebera busaha kuyija mu farm nundi otukugenda mu mpaka utasokere kumanya ngeri yali utabandize kumukebera kusoboka ekyo nawe ono tukamujwekeza akakwanze kano akubura ikatoito akubura ikatoito era wiki eno ekwijeno kiro kinu kya kabiri era kya mukaga paka jja kuba na akafuni abandi bano asoka kuchenchulwa kurungi n'abakyala linko n'abakyala jjo turamukiyeho abakutondera Kitara TV sarongo no agira abebembezi mugira mu bikaro kinaki tuinamu kyafamu karo kinaki muno mfamu tuinamu bwakiyafamu kyafamu akoraki ni watukulira uko manyire bwakyemani hakyarongera akora netu nibu bwakyafamu hati nuwo kya person kyafamu jako ati n'abakyala niwo mukuru mbasa bandi barubona niyo mukazi mukuru tohule ihali nibongeraho ati ihali lyake ya butangira sarongo agati ndesero muhyaka notangirira mweyo bwakalesere na mwana nyanjulira ana nyini mugata ifamu busobuzibu sarongo maze nabusumiki maze emyaka 24 buli kiro ikimanisa bano bona bakajja no barura mbona iba kuzaranka kitemba hano kitemba hano kiriyanga hano nkengirawo hate ihaliriyo iri yawe ihalirika abakazi kabagira ihali ndia ate musajja atali kunanke kutera ihali uraleta ihaliri yake
baite kikuru service zo Saronga kuzikora kurungi muno era busaho nkunyira kusakora service nke ya Saronga kukora mali busaho bata kutera bakwese magna Tikiriya. ono ati abakutondera Kisara TV ono nuweba mwetanu n'abakyara niwo mukazi omukuru omwa Sarongo hano niwo mukazi omukuru bano bona abakazi abayizira no abarora mutabani wawe uli alinka mugi kyosaba waine myaka inga aina 22 ariho na muhara wawe uli unde unyarozira ine myaka inga unyasangire jweri ogo n'abakyala niwakomera kwa nyogo wange gwakonkomerera egisigaire Sarongo abana abandi tumaine emyaka yabo obe kutonyo wate kutonye nyogo wange gwakonkomerera ebisigere byabyo kubali amanyanjule gwire dimati fa kyonko gwo muhendo ogumanya gwo muhendo nyindekani makwanyine kitana mbali mpandika ni manya nti basi ekanda amabara gano gabahota kusigikira haki gama barago ngayambiroto msoka kurota ni kuibalele ndiherezo gwo mwana ko baza irumbiro na cheya leka tubaze ona cheya na wajase mbiro hano cheya fuama ono cheya ona turorera muno burenyi jana face yange mba ninkaja na girora cheya aha ugebale mirimo kale seba nayo jebale hati wa komiti yawe inamo barana bara komiti yange nyine n'abacyara nasi wa mahulire webyo buyonjo owengeso kale byona kokomanyire akachiko kokukaba neito nikwe tuli hato uwebya mahule wakoraki ogwe nawasaka amahule kwa kumukutambane musaka neito niko atambulira niwono niwara on niwono yabe mahule hati kandi arolera binu manya TV biki niwara ho arolera TV manya bira biki byona aba kisembo bamanguri kuri ogwo ati wakachiko kawa kuranko ni wakolera abya ba DJ kuba kurolera halebye ebintu mizeki bana bakusinge ibayina bambeje abandi bano nyo abambeje abano tino muzo gumbarozeremo muranganyiro uri muranterwaniza muno abo kwa nyondi mukiga abo kuba nyo mukiga turugamba kace murarugamba ho kace nyo kale tinyine muzegwe no gumbarebiremo titurayomba titurarwana agira kale kaka tucankanyama kujya abantu ko tuturine turasita makurungi tukagonjole tutishuwe tutere tugaruke mu mbera zito kike baguine irota bimanyire tako bikenga muzeki baguine tagumanyire muzeki omuzego bana go kwenda muno farm manager doctor na cheya ogwe iwe no waguturora mu cyo nkite ati shicheya wanje ikichechi echo rakunzire hali farm manager nyo farm manager cyana mukunziro na dara munonga ara nkunda nicyo kinamukunzireho kandi nicyo kinamurebera arakunda arareberera abakazi arabareberera je tino we olamwe olegomba tino ngoba nagira ki kale nyacyo nco namukunda ko abakazi nibinja bundali abali baralira munonga kandi balo bino mushijo mwe nabo bali era nanye nare batura abakazi binji nkaga na babiri ndebe itokani tuli binji twasinguriya inoma ati nyongera kusema famani arabarabirira je arabasibise ishoke munongera nanye rukwani bw'enshambwire nansibire tikintu buzibu bwona famani ja tukamwonjera nakandi ka King Jeno ogo ni King Jeno ni King Jeno hati umazire kasumiki na farm manager nyaka shuma kimazireho tikali kinji munonga nake myaka ebiri abakiba komera bwache yoli muhyaka muno okamusanga ina bayinga nyonka mushanga ina abakazi abaliho bali anana mukaga kimaze abantu bona bayiziroro abandi bijire ndiho 18 mbanzo ngambira hata mugenda boboru basire na farm manager no mukaroro musiki mu mugamba muta
era twaleba mwishiki tukamureba turagambira farm manager oli yasanire mu farm ni musimira turamusimira ati kandi wogo ne kyapa nkimuyiremu store yanga akagikingula wogo wenyine nuwono ati bayire bimwebere ekyapa nikyo kino kyapa hati ni mugamba farm manager nti ono aje mu farm ona ije mu farm hira tukunyumyamu nawe nikiriza na farm manager nasima noli nasima nibagenda hakwekebeza omusayi barasanga biritiki ni baragano runako nitwije uba nitwizira usaheza kimwe nabizibu mwina hano bizibu tutubina amazima singabiroho amazima genye singa tutali tutiko kuturi abusaba kaza abandi abagamba nti ku mafamba baitu mumwendaho ki habwe itima oli bwakurana ihali nagamba chonka oli mukazi nonyirira kandi era akurora nonyirira kandi agamba tusanire hata agamba kanonyirira abwa ko yepangira abakazi bengi era nanyo kumuchora mwe kinyirize ni wanyirize baitu farm manager ogira mulingo okoma abambe jabano ego muntu wange oina mulingo okoma mwe babambe jabano uba ina mulingo kikora hati era kakuba ogenda omusitowa yebintu wina kwekomoroza mu kalole kitufu nicho kayama owa mahura linka owa mahuri bazo tugambire ibyo okora hano oli mukiga oli mukiga munyo nyo wahara wakagame oli munyarwanda baito runyoro regeregere no rukiga byona kubibaza Sarongo akurorere kurungi Sarongo mweno timanyire mutwankasoka ndo narakuntera akasimu hano nso nende tukwije ifoko anyinja kusangana ko tusimba kali buso buzibu omaito ruseko ko kuba ikarutikire kiba kibi ego esimera ateire gendo ogigarukemu hato owa mahule wa mabaragao niwo amabaragange ninye owineza Chantal nkoko mbagambire nyo wakagame then handi manyirwe nka mama wa Ansa nasi we farm wa mahulire oine bikaro bibiri nasi na nanka na no wa mahule ase kurutaro kare ninye muhandiki niyo muhandiki we farm manager musangira hata farm manager tayine buzibo era obo namazire ku muswero abantu bayingi bagambaga muntu mubimanya biki nasoka nagamba rekanye kare nawe ndole baitunkasanga byo babire ni babaza bitali bitufu abo kuba andorire kurungi owayitafuno obwire nasindika ya kasente nabasima nkebyo kale buri kimu achimpera mubwire kare tayina buzibu tayina nshongo kandi ubwo nanywe mpikoko ntambwire mongere kusaka nkamahule kafuna yonke ikisiki kikunyirira kabaza nacyo kikagamba tikine musayija atinge ndi nasi nkora harecyo ni mukebera musayi ni sangari tiki ni muleta mufamu arobo bwalete iro famu hanu manager ego ngo kwaleta nkara ati nkono ni ali habwange ni wa mulesere iyo kani mukomera wiyo tuina kumurebera mekyana kikunyirira baite yali ryanyiri kagenda nkaha hali wewe ite ubwo tuika hano kandi aheru kusango yini haro rundi no bubira ka boyfriend wawe ako bari heru bayita ubwo hika hano ihariri burakare habo kubo kubusangire mabandi bakazi ni bakwata kurungi aturasanga mukaza kukwate kurunja kuha kamera kole kikando ndara ijana kusangamo ni wora harane timukungana kale abantu batuyurine tibabula mu busonga bayito bwo twikara ni tubugonyorora nibo obu kubatabura tibusa kubura mu baitu kingeri twine cabinet tukwikarira nitugonyorora ensongezo niziwa nitugaruka nituterera ati Sarongo yakuzara mbana bainga nyowe nemo store iri kumubanja store akagitinga ateri ayi kwiguruka iri kwiguruka weba onu nuwe onu nabuli nkamusangawo aba kutondera Kisara TV tukyali hano mwa kandi bamukozere kiyogo arahamuteye mumuchuleze tukyali kuno mwa Dr. Farm manager Dr. Sarongo
tukyakoikiamu nawe abaire natugambira mulingo bomezi akubutwara twikara ntumukebera gumanyi nkachwa omukago nawe Dr. Sarongo ono nkachwa nawe omukago nyina kwikara ni mukebera buli kaire akira nanteresi mnangato mumbeja nyongeireho nabuyali nayongeraho no kwikyankaga nababiri wakangamba nuko otobunywani butaha Sarongo kitufu muntu wange omukago niko gutaha gute ego muntu mwe bale kungonza kana nyomba gonza muno kirungi hati ego turubatere bate huko ifoto malire ego muntu wange busa mutali Oine kindi kiwakwenzere kubuza ebibuzo tukyakuikia mukule ifu kuikia mtu malize niko tugende hati onabaire na ngamba nti bwagenda okunawe wenyini nawe botatali agenda noya leserono era kitufu kyenyini gali mazima namukulita n'omusiima yego tiri yakudupa gali mazima baita babasajja abandi bo bano baza nabo kuba kugamba ki ali famu yawe kubaza nabo tuli mu muhanda tuli tuta nko mumbozi nabo kale nyowe tikiriki yangu kusanga ndi mu mbozi n'abasajja abandi kuya moti kandi oli womugisa kuya yende mbozi paka eraja nansanga aba nakusanga hano betu kanto sakunsanga nti obandi ndi mubara ndi nkandi kwa nobo bayo banabambe ngenda yongina nabambeja nitunyimye nabantu bange nikali ndo hati hana itaka lyawo hano muri habukoto ki family enu kankoto munna kalisa kuba ziri mu ikanka nkago bana musanjwa nkaga buli mukazi bwa ijja omusalirawo hada kulimira era buli mukazi muhereza biki musinga kulima hano bicholi mucheri bihimba tubyaraho nefakedo nemiyembe fakedo nkuzirora nzizo kanyoti naenda byo buhango waburana na gayihana nicyo kura hano kura nti omuti nkagombe kamwenju nayo kubita bataguteme ekyo kikuru ati bayingi okusanga uwo muti buguku baguli omuzigati yaye akwenda kukwata guteme hakwa kwenda kuombeka kale emiti ekwawukana hariho emiti ekutina omuyaga kandi hariho emiti etakutina muyaga nawe kiborabo ina nkomuyembe guli omuka yawe leka gutema bwanda kuombeka kiju kiyembuzi kiombeka oyetoroza kaituruka bekurungi kandi bo sana okuombeka henju kandi ato mutinka gukwana ebijuma nuyemera noli yawe baiti kikwendo inemu abogorolera guombe ati jaguombeka tokubana flat ye akwanzo ina kuombeka kurungi kiriya stede kalina ni ukabyama mu hansi kandi haiguru ukaikalira mukaituru ukaliyaho na akajuma baitu Sarongo ego muntu wange akasente abantu bagamba akasente ukayina biki bikwa akasente hati era bokabaire omulimo gwano guli basakurungi era oteka kufuna sente abo kwa bakusima muno kandi omulimo gwo era abanywani obwingi boine ne sente nibo bwingi boine era kasoda ka okota kuheza umira moto akasoda nja kunywa kandi hati bageni nchaika ni bampa bwinga habo bakaleta kasoda ko abe na heza cheya yakaleta miramuga kwa wali wakwetereza umiro na kweterekereza nayo bakaleta kantu ka kiro kino Sarongo kiro kikuru ego wanji kiro kikuru no kiro kyabakaiso abakaiso bamanyire abakaiso tinko bamanya tinko bamanya abakaiso tubamanyire babakaiso babakatoliki tinko bamanya aba bayokeze muru tinko bamanya tinko bamanya toka bahuraho mbihura batinko bamanya tokubamanya banti bakajemera roho omukama wa Buganda bakabujembera yaboki leta kantu ka moti abe nani ego yaboki ati busabo manyire hati kikuba kirungi kufuera ekintu kyonyine kyo kumanya ngunikyo oli mushikuli batiramu bubaraba abokeze baba itaka baba itaho kwiki baba itire bakaba kimanyire bo bakabokeze dini bako bayitagire dini kitufa kwa nanyo sazi nkakubola ija kagama nti fa manager Dr. Sarongo tukwetaga wa dokito oburuge osaramu bibiri kwokya no kuburuga ko mungano nyomunyo kyendugyo hati utoka somoga dini yona dini nkagisomaho nkanga kusoma dini nkanyine emyaka nke 5 mpaka ukaba dini kye mukatoliki
bukristaayo Kristaayo kyonka bunahikire kintu kyasingire kunyigisa bunahikireyo tata na mama bakagaitibwa kandi nyo mwana mukuru wabanza nukumbatiza bambatiza bitu kwani nyo bakambatiza ntayimanye bakumbatiza kwanga nkyali mutu akwembatize ndakwita batabikege nawe kana bagati ni ibara lya bubatizibwa kale na ikarona kayinyi bakwa sande bakantuma sande sande kiba kyasabiti kirize storm antira bakanzara kya sande no bakutuma kyasabiti kandi na umwana na zaidi nawe ba ibara ukaliruka mu mwana sande kana wera niko ya zaidi ni sande onwe sande muto asentikiria yo mayati nyoga agenda mabara soka atikani niko byabaire biti ni hati bakutuma nayo sande hati bayongera rindi kirize storm chokana nake nyine myaka nk'etano nayikireyo nkagenda kurora ngo hati nkagenda kurora ntimanya kusaba kuikire tata kufukamira na mama kufukamira nabandi nabana ubukayikuru nabaziba kufukamira hati kintu kyankwaso busungu nazagamba kandi omusajja kusaba kufukamira no ati bintu tinabikenge kali byankwaso busungu ebyo habo kubabu nayikarago omukana bunaga tata nasaba mama ekyakumusaba namutereza maji uwe tata ayemereye mama niwe nafukamira hati nagamba kandi banu ekikumayisa nti banu bakwika kuno ngu omusajja nawe afukamire kale kintu kyantalebaniza nabakati mumanyire nyebyanye byokufukamira mugende nyoti kugenda wabyegagira nabagamba nyewe byokumfukamiza ndi musajja ebe tibijja kukora mugende mufukamire ebyanye ate abana banu tobabatiza abana hati omwana nyine kumuha amabara abiri kandi nkamubatiza nkanyewe ise waye niwo mubatiza niwo banka nkakabona tubatwara bo bintu byo batwara mu kanisa mu kereziya byati mbi batwara mwe bati hati yiwe abanyadini hanti bajye bapasa biki kutebeza baje ne batebeza tinko bakana regeti mbachingura akabuli akaizire nyundi muntu wabantu buli akaizire mwani zangiri akaizire ati iyo kasemba digenda mu kariziyo ba mu kanisa nkugame nkabanyine myaka 5 nhona kangire kurugo butinka garuka yoga tokagaruka tutote tukatekezaga no kitekeza ogenda ne kiroto tichikaija mugakia tokagire nawo gigama togende mu kanisa kandi ne kanisa obwe kaba eri mu kibanja kyomugenzi jajja akuzara tata akora kabahire ne bombekere mu kanisa kichuka bakita kyezimbira mukagasiya aha hono nibo babaire babahanake family yanye kaba yedini bo basobora kwa babaire bedini baitu kandi edini ze babairemu busahale haidaranke lyangeri yendo nyaya birugiro bo edini zikabana kwaza kwa ate kuna kuhaza iro hati kandi osobora kusanga ntibe kikusobora kubaletera kubutagenda muhanda guterekerere baine muda uti dauti emirundi ebiri akwenda kwate kuna kwenda kwate atakumanya hala kugenda kugwa bati ze dini zino zikagiyanka zikaruganka edini ze dini era zikaruga kuruga ensibu yabaine etandika era za cyenchura bakali magezi kandi edini eziro era zikarugira hari bintu ebyarugira okuruga kara ero bakwata erangi bazichusa nkobokorora erangi ya bulaka nagichusa nefuka white hati kana agiro chonko munda haliyoki bulaka akisigire busigaki haiguru hano na habwekyo busa kintu ekina amani omunsi yona hano kyo mwibanga kuonkera kikurugira omuitaka hati kampa busa iyo toikiriza nti haliyo ruhanga tinkumumanya ruhanga tinkumumanya nkumanya rukira byona nuwara ho rukira byona niwe nkunihira ayabumbire binu byone byenkurora byenkurora niwe ruhanga ante ruli minyorwe nkubaza paka sakuba ruli naino bazeruni banyo kumanya nkarukira byona ruhanga yahangire nyewe nkumanya rukira byona ekande iguru liyo okibali tahai iguru ndiro rankangeri balirora abandi nyondiro ranke iguru binu bichu na nyoni kongura biri bichu banyunkura ranke iguru taro ba toka uraga bagamanto omuntu bafa akozere bibi bagagenda mugehera ne bamukyo muro ebyo byakudupa budupa
Tobimanyire tibakabikugambaho. Bo babibaza betukanye tisa kubisayiningaho. Abwaki. Habo kwa busara afuire. Akajja nabaza nti wewe nyebi mpikiro bino na bino. Tinka kibona. Bangenzera gehe na nyizire mpire saideno. Aha wesiga. Ato muntu bafagiaka. Agenda muitaka. Muitaka no hagya. Nikiwera hao. Chiba kihoi. Tukiaina farm manager. Farm manager Dr. Salongo. Ego. Tukiaje byaje bya budawe. Akudikote mboze ekyarubata. Ati tukwenda tusirimuka tugono tuli aiguru mukalina muibanga. Inya bakunu mugamba muibanga. Niko kiri. Tuli muibanga kyonka tukwenda tusirimuka yaifaho. Ayongere kutugambira cha kuba mpaka ebikurukuru ebihiyaka ebitarozere buli. Abarozira katambika itukala kasembereyo. Za kuba ebihiyaka yaka tongere kujimbye kutuna. Kandi tukyano gono tukyamurura muno abukatu kachuo mukago nawe. Kandi ato muntu obuchwire mukago nawe mbi bukabirura mulingo twaneneraho omwani hano so omukago ogwo twinda gulinda Salongo kitufu kyenye orongera kulembaga hano bugenyi byotanye sirenkali yebi kana ati okubona katera kasimu kakweto obo oina kwijo ino muchenche no manyanti kikingo ati enyono ati ndikote bikali egaironga gwizaga kyobuomezi babuntu buno era mutindo tinkagurugahoga era ninterera abasigazi abasajja abakaikuru abakazi babe nokwerinda muno haburwaire buno obwaizire obwa sirimu habo kuba boti bukusosora obo ine emyaka inga obo ine inga bukukwata bubakuba baine mukupa ku karuni nokubugutana kulya bitaka hire bafune butusi mu opposite obyetegereze kalinda baba sajja bakabita obupira ate nyonze tabutusa kwamba zankaba kandi ati bambaina mulingo batugamba ngo ite sweet test nulirwa mukavera ati bora kabota kwene nulire mukavera oraguloro omuliro akebere anti bora aketaga ngo toginywere mukavera atobe kizibu kyakora baisha ronge kyo kikwenda obobezi kikuru muno kandi ati obuomezi nibwo bugayiga kandi nkunira nti ati ato tungaina kaira no yonga no baraba no bakebera kitufu kyenyine abo kwata no kwenda kusoma no korora basa kwijonda nuwaka ruwaza farm tikiri kyangu ati era hano una buromanyire kusoma tikura ha rola uja kusoma mamagunda to buzano arole ono nkurora akiki kalina kanukaye obundi hano ono nkurora mama waswa mama ansa alinka hoya yu mama ansa weyu ngunali halinguli mama watagaba hoya yu hey bintu gize byakusana mama wa ansa nawe kakandika yako arobagaruka mune minu obagarukanganizamu yebaikara bakeberwa mama wa Noelina kinu kikuru muno Salongo kandi ko muntu wange mama wa Fredi hoya yu mama wa Fredi Salongo bomezi kikuru kandi ko mama wa Mwongeza no Mwongeza o nyongeza hoya yu mama wa Nyongeza eki kikuru muno amuntu Salongo muntu masa kujja karwaze famwe kandi ko musajja wange bintu kuno bike buko kwikaraga no barabara bamu era nkikora eki kikuru muno hati abakutondera Kisara TV tukiyaina Dr. Farm manager Dr. Salongo King Jeno levege bakuteiro ya King Jeno bada bakinyonta ku hakano kano na general hakusinga kano katukwe kandi ati era byona babitekera murundi gumu bairu nyonkwaire field maso bweza field maso ni wakusimba yo hati kuruga my field maso ni wakusinga mu Uganda busamu field maso tarimu kandi niko na president Museveni takagikiro yabaire field maso akabaidi amini ati oli haiguru field maso bweza Dr. Salongo King Jeno field maso Salongo
Kitara TV, kwegesa kumanyisa.